2021 жыл еліміз үшін айрықша, мерейлі де мерекелі жыл. Тәуелсіздік алғанымызға биыл 30 жыл толды. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған Қазақстан өнер мекен-жайы атты фестивальде әлем балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының ұжымы өз өнерлерін көрсетіп, додаға түспек. Біздің ұжым бүгінгі дайындаған тәуелсіздікке апарар жол бағдарламасында еліміздің тәуелсіздікке қалай жеткенін 30 минуттық көрініске сыйдырып көрсетпек мақсатта. Ендеше біздің байқауға дайындаған қойылымға қош келдіңіздер. Над горами, степью и озерами
создать суверенное государство. Алихан Бөкейханов, газета «Казак». 12 декабря в 3 часа дня провозгласили автономию, назвали ее Алаш. Все казахи обрели государственность, подняли флаг Алаш. Это исторический день. Алихан Ермеков. Итак, в основной закон сибирской автономии будет внесена отдельная статья. Казахская нация временно присоединяется к сибирской автономии. При изъявлении желания она вправе отделиться в самостоятельное государство. Мы решили, что для начала важно, опираясь на поддержку Сибири, освободиться от оков великой державы, а позднее, укрепив свою государственность, отделиться от нее. Алихан Бөкейханов. А в 1921 году Сталин называет это пустым лозунгом. Мы с этим лозунгом распростились уже 2 года. Этого лозунга у нас больше нет. Требование отделения окраин на данной стадии революции глубоко контрреволюционно. Сталин. Какой вы революционер? Чего ради цепляетесь за эти соглашения? Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Еркеледім саялап, кең даламда асыл салдым, гүлін дердім жайраңда. Шексіз еді көк аспанда, мөлдіреген арманмен, туған жермен Астананы, сол арманның жалы. Зеңгір аспан шайдай ашық, қара түске боялды, күн сәулетті қалалары от жалынға оранды. Әкеменен бала кетті қару алып майданға, жүректерін кек қып атты
ұлы аспанға, жұмыр жерде бейбіт тыныс басталсын сол ақ таңдан. Город
Құрметті достар, эле балалар, жасөспүрүмдөр, шагарбашылык орталыгы үлкен